So baba Kampuli ngasitshela lapha sibona kule sikolo esakhiwa esitsho kuthiwa yi-Royal Angels. Isikole esihle kakhulu sisesigabeni la. Lina njengamkhokheli likuthatha njani? Mina njengomkhokheli kumbe njengabakhokheli beTsholotsho sizizwa siphakanyisiwe kakhulu ngabantwana bakhona lapha ekhaya. Isikolo lesi sisezingeni eliphezulu kakhulu ngoba ngabona ukuthi asifanelanga ukuba semakhaya ngendlela esakhiwa ngakhona. Le ndlela okuplanwa ngakhona ukuthi sizabe sisebenza njani. Ngilethemba lokuthi in future sizaba labo president abazasuka la, o-minister, ama-councillors, ama-ambassadors, ababe bephuma khona lapho, ama-headmaster, amasotsha, ababe bephuma kusona lesi sikolo ngoba sisezingeni eliphezulu kakhulu. Siyakujabulela kakhulu. Ngobani abakha lesi sikolo? Kulo bathathu abakhayo, ababili ngamaZimbabweans, oyi-1 umSouth African. Kodwa umZimbabwean lo umntwana wakhona lapha koMachabe lapha duzane khona lapha, ufunde khona lapha nzima. Uthe ngokuthi-ke esehambe wasebenza eSouth Africa balezikolo khona ngalezi mbili, base beproposa ukuthi abeke babuye bazodevelopha indawo yakibo yalapha eTsholotsho. So siyasiqatsha ngaye Neva Ngwenya. Okay, beseleke lathola udletshana ukuthi bakhangela ukuthi sivule nini kumbe naye kade lakaluthole? Ngokuplana kwabo bekumele ukuthi lo nyaka baqalise ukuthi babe labantwana abazabafundisa i-first class, ngoba khona lapha lokhuzeni ikhansili le sebacela ukuthi basebenzise izindlu lezi ukuthi kuhlala ama-teachers ngale baqalise ukuthi babe besebenza first class ezabe khona eka-form 1. Bekukhangelele ukuthi bahle baqalise kona lowo mnyaka. Angazi-ke ama-arrangements akhona ukuthi ngoba bagcina bethethe i-quotation yalapho ukuthi ba-renovate ama-buildings lawa bese befaka ama-teachers basebenze.